Krčmarević traži loptu, međutim Vujačić se odlučio da je pošalje na suprotnu stranu Brnović. Hoće li stići? Uspeo je. Brnović ka Mijatoviću. 1:0. 7. minut. Uputio je centaršut i Predrag Mijatović pored nemoćnog Slavoljuba Krnjinca. 1:0 za ekipu Partizana. Brnović kao desno krilo, desna polutka. Sjajno je ušao u defanski prostor, 11 terac. Slobodan Krčmarević. On je realizator. Lopta na jednu, Krnjinac na drugu stranu, 2:0. Sjajna pozicija Nebojše Gudelja, odličan centar šut. Stanojković. 3:0. Eto dakle, Nebojša Gudelj sa leve strane. Naleteo je, evo vidite, Stanojković. 3:0. Vujačić. Ponovo istrčava Krnjinac, ali Krčmarević je brži. Šta će biti? Hoće li biti pogodak? Mreža je skoro prazna, na gol liniji je kapitan Milutinović, Milošević. 4:1. Efektan potez Krčmarevića, izbacio je iz stroja Krnjinca, dao loptu, kako se to kaže, kao na tačni Savu Miloševiću i mladi centarfor između dvojice Kruševljana šalje loptu u mrežu. 28. minut, 4:1 za Partizan. Gordan Petrić sjajno prema trojici Partizanovaca. Savo Milošević, Krčmarević i pogodak. Pogodak. Goran Bogdanović. Krčmarević je došao do lopte. Vratio je za Gorana Bogdanovića. I on je uhvatio u raskoraku Slavoljuba Krnjinca. Partizan napredak 5:1. Odlična akcija Partizana, odlična akcija. Ovo će verovatno biti 6:1. Ustavljeni su Krčmarević i Mijatović. Predrag Mijatović i 6:1. Dakle, sa centra igrališta sjajna akcija Partizana. Idealno je upošljen Mijatović, pratio ga je Krčmarević. O ofsajdu se nije moglo govoriti. Krnjinac je bio nemoćan. Brnović, Branko Brnović, sjajna prilika za Partizan. Branko Brnović, previše driblao, ipak pogodak. Ponovo Goran Bogdanović. 7:1. Branko Brnović sa leve strane, učinilo se da će on savladati Krnjinca, međutim nije hteo. Kao na tacni poslužio je Bogdanovića i 7:1. Partizan u akciji. Da li će to biti pogodak? 8:1. 8:1. Branko Brnović. Sjajna lopta za igrače Partizana. Bogdanović je uputio na levu stranu. Nije uspeo Mijatović, ali je to pošlo za rukom Branku Brnoviću i to je 8:1. Nova opasnost za Krnjinca. Slaviša Jokanović. 9:1. Odličan centaršut od Branka Brnovića. Naleće Slaviša Jokanović. Centarhalf Milutinović, ili je to bio levi half Jevtić. Nespretno su intervenisali, ali i da nisu bili na tom mestu, lopta bi ušla u mrežu. To je 9:1. Greška Kruševljana. Mijatović u bekovskom prostoru. 10:1. Evo još jednom te akcije. Predrag Mijatović je došao do lopte. Pogrešili su Kruševljani. Predrag Mijatović beži. Onda vara golmana Krnjinca u velemajstorskom stilu.